Watukufu wanza nikawa nyudunge matangazo ya Daula Tropic FM. Wangalizi mjokoruni muhebano ili ya upatana nele Daula Tropic FM. To sana salamu za hanyu za rehma za Mwenyezi Mungu na zimaendeleni. Leo tarehe 14 ya Janvier mwaka 2026. Aminiu kaya matangazo ya Daula Tropic FM ya kansi hajanibu ngujo rehemu wanrikao rikana sinao vanu wakauri saidia harume matangazo yanu hama Madam Ben Swahiba nuana swatu no waume washe wa vira ranguja na tawasuli leo gamrengo bashinu na mine sitinku ya habari za Comores et chaîne libre de Comores et Comores Info na haini mduke upatana neleda hola Tropic FM bazima ne emamudiri ka wazingiza ledaho la hele daho la Tropic FM harume matangazo yanu le grand notable Abdallah Ali Najim Lyon, grand notable Alimba et Bordeaux, grand notable Abdoulaye Maïcha Marseille, grand notable Ri Saint-Ferrol Soulé, Ri Saint-Ferrol Unkazi Marseille, grand notable Touré Moroni, Mama Ilma Paritina Amada Swalihi Paris, Madame Docteur Dada Marseille, Badzimane Mandish Kopla Dibadrou. Rimambieni uka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na uvulie bonsibo wa Comores rike hau makinif hauonisa ze suraya zilio aruma ensi no upezo wa macho waladhi muhaini mtangazaji yareme upezo wa macho wa hahe ya fikiri yaone yambe ya talazuzu yafanye ani upezo wa ankli haruma zilio za husu yensi ne daula nuarukaunga kinyume ne daula zonizo kosi Tropic FM si hanzari fanye difera si hanzari aniri ekari heyabanu rambe izoraon izorionao nasina madandarubanu ikawa zikansi ziswafishia madai handani ngarjo dhukuru uka edawla ya tendelo ni fakhamat rais Colonel Azali Athman zekarar ikawa zitowao mwisoni banu kastustehilwa kazituwaziwa wode zeko elingarjo uzamba endai effort yamba edo wazitoa na kabula daula ranyia hau walio walio ikao ngware mawe daula ngwao nao ka tro hau daula ngwendao haju tambadeze karar ekatambadeze karar ngabo decret ngabo karar zitolwao imakatirzenda yao yanu ngasina takriban miezi 4 daula ze karari wazitowao kazitilolana kazitukubaliwa tosa na salam na udovulia bonsi le grand notable Touré Moroni kango jiundo harma vacances hunu Moroni ngari hubushiro khairi na salama na amani na udovulia bonsa ukeka uvulia bo junga ngabo aningabo filizi johuba sekanguwa bonsi ngotapalao labda ngojo uzima inde maana kosi umoni sani karijo tafadhali watangazaji haini mrikao gena ze fikra za hai gena jirma ya woni science ya hunre makalma
ya ani ya huonesa ye people wa Komoro waliobonze na hunundani nuandikangwa kinyume nezi nuandikangwa harume daula wado hisi wado kubali kama na damu fulani arongo shati upepo zekarar zitolwao ne daula zekarare makati yanu kazitukubaliwa karari handani ye daula ende ikanti ifikiri usonimo wa Komoro zisiwa ziraru kangwanzao walekeze swala ya juma ido swali wa sanane Mkomori haraya yo karari ya handa yasinyewa yatilwa mhono ne daula keja kubaliwa min hundo mjini niliohunu harumale jiji kula singani waharaya katu wamba swala rakau swali zelera nde zinuwizo yo karari ya handa samba amtotene nadi sebanu ndiyo banu sigani de la republique nde manarko mwabiani ukasiwanza riyehe ngerjerdo mikanis example swalati ya juma kazi jakubaliwa daula wafanya ze foro zao wavea ze serikali mo Misirini keja kubaliwa harumele jera la hambulinu singani do watende wamba la no eno ko zijo huja zijo kasiri ko zijo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi PPA Unité de la République ya singa ni bortsoanza rambe mani maini nishozende mazinu asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu bwa Komoro enyi mtowao ze karar enyi mtwaliao ze karari za daula zirejete wao ezinunga mkona mnaje ezabarizi rejete wao inu mal gouvernance enga mrongo wao haku enga mbia zao waonga wambotsi jau tosa na salam shazindeze kweli zino rimwambia nyumbani na udovuli abotsi eswala juma iharazi wakati wamatijau thumma tijau wende hata daula habainu isalimu amri wakubali ngwa swali hizo emaranyia wa Komori wanzao wandwa diwaza anrabo wa kweli yo dalilu ngerudwa meze namna yinu karari ya bili watukufu wanza ni mdunga matangazo ya daula Tropique FM jorudi mdunge ni mtosaoni ranyi mkuhanze matangazo ya anu ya hele dao ranyi bokonyika mnyanza tosana salamu she sautino ya hamba mgu audovuli abonsi karari ya bili she isiwa tukufu shamwali shajube Fatma isiwa shilona jirma ya hetinu ngasina nsihuza huwa zabanu nsihumfukare onda nane shenda gabo watukufu washeshwa shamwali watelewa ni Dr. Jabir riwahishimu ikaongo ukinyume nezi ya Colonel Azal Athman wa ukinyume kwa jadzia wajitoa wamba tayar wa ukinyume wabeshe wa barua minhu Dr. Jabir ne prefe wahoyo mkabala kaudo walioka kabati ruhusa ya hurenga yo karari kabati ruhusa ya hurenga wanadamu haruma le jumala Dr. Jabir mfanya mabunjidio zishainshi wa haruma ya Komoro minhu Dr. Jabir kajadziha ajitoa volonte
haonisa uka no eno gamjofanye mabunjilio haruma le daho la hangu uomri ya soma medecin wa siasa ujuwao ya amini ka artikli fulani yolazimike fulani yakawakala haruma mkabala wahe tusa na salam yatahao hirisha uraisi tusa na salam shaleo gebkinisha ka ila karari hitolwa الدولة يكبالك يا سلام يا سلام الدولة يكبالك karari na wito na mwendelee zone manara kanzari moniseni nyondi konga mdumisha harume daula yatendelwa ni fakhamata rais colonel Azal Athman son excellence ezinu nyihupangana nyinyi ambaze karari zinu ewanundanyi badinganya fijo raisi ekasinyi dekre awasinyi ekahamba ngwendo bada henda ebande fijo mlonilo hata mtostehe daula inu nyima prefe hau nyima mer hau nyima mlio karibu ne muwa he daula ze karari zinu yabo yao majagala si hanza ruonise difera ya he wandikao ngobanu rido nanua redunga za aktualite irudi wajokorangalia wajue ndongo wazambao wajue ndongo zambao waelewe bandu rifaliki sambaye daula ze karar zitolwao wazitowao kazi tukubalia kaze ze karar watongo hurudi warizirejete wao wajikontrarie wao zinzandi sarangu hale mweshelo wakati marehemu ba pale aralwa hito mwishie diskusio ya kaya baina ya hemu wa hedifai ne baina he waziri mzamani umedi msaidie na makalimati na wawe ulahamba hafanya malezi ulahamba leoze karari ngizo hama ani deze ndema hizo bozililao zinipepe yao haruma ya juzur ya sheisi wa shahambu minhu hunu inate de la republiki ya Singani karar ze karari ya daula wazambao ya salam kazu tiste ilwa haungwa zitoa haku ngwaenda uwekansi wamba wanurende nai sha warongozi wao bangwa bokana ndasi haunda o shakar na ureje dingoni bushira njema ya khairi edo alo kinyume peplu nge ani wanu anru hindi wafanya zenogozi hata ila kirta siyafanywa ne prefe nsujwa mjando nsujwa mkabala ndao bi doktori ya zilwa yirudi rejetewa ambilwa kaa wanzi hongu joja wanzi hashazinde zilio harba aktualite arumensi ensi isi ya hamzima ensi ya hatu ngaruzamba rangu mtangazaji rangu haini mtu ngina fursa yaonise ezijiri nukta raruwa tokufuanza ni mduga ya matangazo ya hele daula Tropic FM ngasi haruma sheisi wa shamwali shajumbe Fatma isiwa itukufu silona wanadamu watukufu walio kinyume nezi ya Colonel Azal Athman skole wa inuri wono conférence de presse yatendelo ni so ne excellence ancien ministre ukasha mrumishi mahensinu mwana wa hensinu riamini ukamingoni mwandu wa panga yenti inu hawema ze ministeri ya rumisha kartadoshi na riziwazi watungu shama shambao MD7 yode ntada ya uonisha kaze karari zi nzazo za hedaula awanda jomba sinu riwonu shala vimurjer tala zuzubanu rimoni sedi iza hunre daula MD7
wafanya mkonsile o mwalinde zila zahara ziziwa okay kirta sila irejetewa ambilwa na yende ya kensi mahala bakena ukirie safara lewe inu 2026 janvier karari ya hejuma 2025 iharalwa 2026 ya daula irudi hundana na karari ya haralwa wa contrarie wa wenyi wa rumiliwa wa ngejo fasankule shangarjo ifanya 2026 MD7 ya Mali shinu shama shahansiwa hawana wa Mali shinu shama shahansiwa hawana wa Komori wa Mali ikaongwa hishimuze akor za Fomboni za fanywa le 17 février 2001 tout ça na salam haini mfumsanu waziri mzamani bwana ukasha haoni sakaya ni chama lino si huonana haukasisi ngari amini ukaya akori ya Fomboni yakausongesa wana wa masiwa wajebanu wakubaliri tunge ya Union de Comores basi inu tarehi kosi hui hudumu ngari ishimu na size akori zinu ngari zidungao ana kwa ana haustehe akori ya Fomboni Kolonel Azali Assoumani afanya mikonsi ya haisha wowo kwa tuikubali abadili constitution sha wowo kwa tuikubali tujo la rema amacho kaharmezi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wafanya wabadili baadhi za nukta kwa jabadili sharia baadhi wazivuru hazamba leo sha o akori ya Fomboni MD7 ngwa ihishimu na ongwa bao hukaya ngwa wendao hatangwa wajo udefande akori yinu hukaya 2026 yehezi ikeho miononi hamana mumwali ya salam ze dalilu dezi investigations inu do hukansi rifanye upezo wa macho na taktik ani na taratibu za uonesa sambao enga sinda ritukuze wanadamu wao rudi rongoze daula kanga mrongozi wao ido mchu wao yo editorial batimane daula Tropique FM samba editorial daula ngwa jihudumu le 17 février 2026 wende wafanye mkonsi wa hao Mali waowe MD7 ya Mali wamba ukakwatuzia sha izo wafikiriu ambao wajo uzifanya mkonsi unu ngasina mahaminane wo urehemu usiku unu na wowe akori waiteneo dans sa tête de akoriade fanyilwa le 17 février 2001 daula ya hatu kwezi ngamra ambia ndongo hindini na wana wa Mali baadhi ya hao watukufu mabaniha waziri ukasha baniha Dr. Jabir na wasaya waume washe ngwao woni sauka ngwao da indi namna yansi na udovulia wonsi karari nga jordi rejei au kashano wana nyangwa ujoka prizo karsujua sangaroni sawa uka ngem kinishia uka daula bao gwanzo wende wa kensi wa hadisi Kikomori le 17 février 2026 utaha masulaha baadhi ngombe masulaha wandu kwa jamana ngabwandu si batu ngari uzisauka de namna inu zinde za pangwa janibu waremawe daula na daula bangwa ujau yabo nywandu ikao nganyaruma sheisi wa itukufu shamali mahimilia yehezi ya Colonel Azali Assoumani na mrongowe ntitatai ya salam amrudin reje nywandu ikao nganyi haruma daula inu
ngamdefandewe accord ya 2018 hukaya yeyezi ngendo nzwani na mrongo we bawo wananyanyi walo kinyume ne daula inu hamada MD7 ya mwali ne movement ya Dr. Jabiri wamba ukaya 26 daula ge konti mwali yabonyinya mrongo we banyu. Monsieur le gouverneur Fadhil, son excellence jazo urongo hamado bohandani wakati ila amana Colonel Azali Assoumani ahunika fursa kadombili ya gouverneur nsitatae na udovulia bonti Ahmada Azida na uvulie bonti na uvulie bonti okay ka uvulia boju na bo phases joba ni wandu wa he parti serse parti nyitukufu mlione pouvoir rangu 2016 atajonda haba mwatushindwa voti wansi juu wa mwali e parti kuu ya mwali e parti ya mwahe daula mwishezin rahamba na mbenuhe amjia mwema bangwe mdoni sawa na Dr. Jabir son excellence nana mheshimiwa ansi gouverneur ukasha wa MD7 we zendongo wambao zinu mdo ambia katili namna inu yode namna yansi yode namna ya isiwa yode namna ikawe kamdungu defande daula wanda mzingarani bani haruma ze nukta zinu za uhusu siasa na udefande haki za isiwa mratilewe pouvoiri bari mralewe mizinga anda banu alazimu nyi wandu mwasutene Colonel Azali Assoumani nyongohe makatindani wao chamsinjie mahala amademe raola wafomboni raona baka buskila chesukaze voti namlamwe mrongozane amshazende maizo yode hawa isila wa mwambiani banu kangabo banzi ya wandu wahimilia Colonel Azali Assoumani watuka uhisi kezi inunge jo uhisa warenda nayi harumansi warenda nayi mwa mijini hao wakaujikaza na ujiwagara na msinyese makatiano na mfile bobanu ramdunga ni banu kabna mbani nafasi ndasi haundanyi haukanga bwandu bokoko ajaka uhisi ukadaula inu yo uhisa na bwandu wakafurika jeshi do mbaba hao jeshi do mzaza hao na mke na mapesa na mtafade tijihindini ga ezinunge jo uhisa na Colonel Azali Assoumani mtukufu rais wa daula ka roha uweka yahe mbali nyinye kahanyu mbali 2029 futsuo ngabu ambao 2026 ndimana ya media ndimana ya mrikao nguoni sokaya ze sauti zinunga beduzi dola wa haruma ze ndimi na za kweli ze hawa hai shamlewe mizinga nyorika muhimilie daula wala Colonel Azali Assoumani hakaya haroha haransile daula bet salama haliransi mahakume arudaka urudare jei tuonguroho enyinyi enyimba matuka ufikiri matuka ulolea msibili mreronga kanjo hufunga kuchofunga haba daula shauri mwana kori shawiri mwana kori
Kaufikirindi abingesema dazonga zino za kansiba ndaka muonisani rimfanyilieni upezo wa macho wa hatu, rimfanyilieni ze investigation za hatu, rimfanyilieni nimjoko heya abantu masama heya ye editorial inu ye daula leo iparisa nukta za uhusu mikonti ya hao le 17 Fevrier mwali ngabo warudi wa Parisa waandualo kinyume ne daula inu wadefandeo akor za fomboni ikao ngabo baadhi ya wandu wazidiwaza rangu 2018 washanje wa sharia ngarendelao na sharia shinrwaji na abonga boloni zo zitswani hao hamade M17 ya shesiwa itukuvusha mwali nana ye movement Dr. Jabir wawana wa mwali wa Komori wambao ka izori amini ude akori ya fomboni izori amini de akori ya fomboni ukaya ezi 2026 banu dejo abajo rwavoti mwali tambao duambao wazambao ngamona bwa tukufu banu mabauso hapo yo ndio lavani na mangali yo lavani ya saia ya salima ya irehananansi sio ngamuonao ya sio das lavani hafu mlimaji baki atundamana lavani bahi alhamdulillah rabbil alamin namngaliendo yo lavani nujo shungani unu inate la republiki banu mani maini banu katija yodoti haja ye election ba ani bas tarjusi ama kunundu unu na indi singaraminiu na nyandu kaunganyi kinyume nezi ya Colonel Azal Athman ne kebanu nganya barna majande sensinu itikero hanjie ni maopoza mremao Colonel Azal Athman ne kenga mambao kweli bangabo banvi ya hanyu nyinyandrabo ngabo banvi ya hanyu riono wakawaye mpoze daula inu imakati yanu waisanga waloma waziri wamba zinji na Colonel Azal Athman uo ngena maîtrise ya hai chef de l'état, ancien chef de l'état, président de la république, ya lio an exercice ya rudi ya chef wa hele jeshi ya boho mtombiro songweni zongo za ndabo gojoishi ya mru yambe ye abungu wabo yuhedeze kweli na badoka kweli maopoza wa kweli na minga mstehi wandukan wa kinyume nezi hama le 5 candidats wenda harmaze vote zila za 2024 wallahi ngamstehi ngamwakubali hukaya wabua mvereji mwinji tena wasubuti tena wandu wa politiki sikubali ekangabo waremao le 5 candidats wala wakaushindana na Colonel Azal Athman vote zila wala ngamwaheshimu wala maopoza wala wahenda harmaze vote zila yoto rehani wakarahani ngamwaamini siwaamini ngamwaamini au kaya enti obahane fazira waswili hasibabu de voti zila sisingare amini ukaye seni wamba hari ya hunda Colonel Azal Athman wajuao ndao na Mwenyezi Mungu ya waomba ngari amini ukaye Cour Supreme watoaze natija baada seni wamba wavalide Colonel Azal Athman ya ujua Mwenyezi Mungu nao sisi Tropic FM shawa mtihani ya ujoko uona demu yinyi ho kaburini haeche sina ula mbele kalima lo
na lirundutse mru na lirundutse wanadamu mweniona na mzimbe nywandu ikaunga mweshelezi zoni mjusai makurundwe makatianu mlio harumaze biro na mzimbe mtsizimbe nga mjo huparisiwa kamna hukana ezi yabo rekamu mali rekanzwani serseke na ukaya eka kolonel Azal Asumani kati harumwezi serseke na ukaya ngamjo tsambalia uo ushi mtongo hambia Nuru El Fatun rabo uo mwa iju nano waluyo kinyume nezi inu nekenga maboko nyinyi mabaki bamrengwa pia mtilwa harumwezi inu mwamba zinji neke kwelinga nyima opoza bangabo watahwauri watu wao bandihana nusumbiani banu rihana jini ambao nusumbiani iyo ihabet salama ngabo wandu walo kinyume nezi inu watahwao ni Colonel Azal Asumani do fanyasi. Parce que c'est le point de stratégie ya Daoula. Oui. Car jaone manamshwatu gouverneur siti farwata. Kajabe mwa Daoula hanyanganya mali. Kajahima ya lila machozi. Mituje kapitali yatu. Yaba samaha. Kwezi Sayyidina Rais. Allah. Ezila mwambia ya mdedo. Allahu alam. Izila kaurubia ya kontrari Allahu alam ndema na nzori mwambenuka siasa Komori upepo siasa Komori wenjini hao upepo wao washashi na bonga bwandu wakinaya walo na kinyume nezio wakinaya wakubaliwa waaminiwao ezinu yanzai watushate chushira hokina vwa hao njamba pia Mhetsi shihaya ni mizigamanyo minji kumurwalemewa sikarna ulaban kanga sina muo sikarna ulaban rajari mambiani namnai karna ulaban abadan karna ulaban abugar lidao atukufu wanzani wakati na kazi zosa uhisa ngamrudin rejeze zona hababanu ambref simonisanu kama dandarudu ya rihansi banu ze karari za Daoula wazitoa orlona takribani mize wazabadu zitilwa difu karari handani de sauti kao itolwa ne Daoula ya Juma okomori hara ke Juma do soli wasanane kwa jashinde Daoula ishindwa karari ya pili de prefe waishesi wa Shamwali mkabala fulani yanzishia Dr. Jabir ne movement ya hahe hukaya kamtina ruhusa hunjia hoda honi ya Dr. Jabir mfanya mabunjili ya Dr. Jabir ya haraya ya manzishia banga ujalifanya ndizwe karari ila irudi tolwa ne Daoula ka karari ya raru jo urudi rishiao raishia M17 ya Mali yatendelewa ni waziri mzamani ukaya wongwa defandewe akori ya Fomboni le 17 février ngwa jo fete na zi akori waloni zo itwani des accords da Fomboni 2001 chatide zi accords za fanywa rangu 2019 wafanywa referendum wamba kwa tutawazijua na wongwa jo henda jusqu'au bout chaze accords ndizo yabo ngarito sawo banda ngasina Daoula banda kanga wandu kanga kinyume na Daoula rirongozo wandu kanga kinyume na ezi yino namretsize nrabo namretso ubamuo ambini ukasiasa si umesi mwambe kanga mdefandewe nsinu baze ngonga zendo na ikeza kweli yawe Daoula bae wadu hisi ukanga umaopoza asilo karele onjel ketsi ban nimru wa siasa par exemple ndreme mhuwa Daoula hata
mahamili mwaha nirohore mji nirohore banzi za wandu hata watolo hazina sibamu ndami mauri rudini paro na njaru mwezi baga mtsaho klimu baga mtsaho mshahara baga mtsaho tike za mafura mduanga mizo wana zindisha wayansi inu duwana watiti waranganyi wao hai ngarjo mdogo zani banu watukufu rudiri ambio wandu kao wahibilia Colonel Azali Asman yemhuwa dawla fakhamat الرئيس Colonel Azali Asman waishaisi watukufu shamali wahe parti serse ukababu hana nyanyi tsawa ongo au kontru nizwe dawla yambao na mnyongo hemrongo we mumabangweni mdefande accord ya 2018 shamsi bandaye bawanu wamba ukaya no voilà hidi sauti ya dawla Tropic FM izo de misomo rianzao yao de makalima rianzao banu rihishimu za janibuzo msipia pia shati usafihi leishi hada mana masabahuddin atmani kama junro Marseille ibonu ngasina wala mtangazaji na hime yaonise za jiri mtangazaji uhima aonisa ze janibu zila ne ze janibu zinu sirutu hima mrodo amba minyanya ya ufedhe wandu mangujo paro ayabe no discourage na mfanye ze analyze na ndo fanye ze analyze ya made namna ino MD7 wanu kweli ngwajo utene Dr. Jabir kweli daula bandi ya kararizi nji wazitu wangazirarilo ani kwa tushinda zaishiliwa Dr. Jabir de namna hiyo daula inu mana batoubu hawandu amashesho tukufu shambali walio arumez wa defende Colonel Azali Asman nsidole wa jeshi bajeshi lotila hanyu lola wa Komori jeshi lini lijali hifadhie nti lihifadhi ze mahali za ima ranya lihifadhi mhuwa he daula shana mfanye politiki kamru mwana mfanye politiki monise namna nsi aladhimu ikae namna mbulio wandukanwa ukinyume wamba ukaze nokunga zendo na yi mwabulio doje exprime bayo namna yansi wanu mitsoja ukansi banu tsivumbwe mhuwa he daula lezina lahe hauchaba rongo za jiri harume daula za birando yabone oni hanziani mito ngawe naona Colonel na mwambe nekababiri ndongo njema mamjo zamba kababiri ndongo mamjo zamba sina kutoza mru adabu bana sina make mrespe bana rolo kinyume rolo harumezi shanga mjuambia shi janga wafanyao yurudi maopoza ndo mkensi wake sura ya maopoza waduka suraya za maopoza walio kinyume hamahale raona basi jusu raona Taki Abdul Karimu hoi ngonda raona Muzawar Abdalla wakati huu hisarabtona na wakati wa sayaze jamaa pia salamu ila